Ya ndugu mpendwa mtazamaji, ni wako DVD mtu wa mpango na Mbusipaka TV, mkongomani mwenye asili za Kitanzania, mtaji wa wanawake Lepodia Dikate na mfano. Leo ni baada ya kikao ambayo kiongozi Saidi alikiita na alikuwa anasemeza juu ya kutua madaraka yake. Kwa hiyo leo nilipenda tumsikilize kwanza Saidi Christophe mwenye alikuwa mle ndani. Hebu anatuambie selection unaona renyo ilikuwaje? Bon, kia kwanza mimi naona renyo iko mal organisé. Selo mie naona mule ndani muko fuyo mwa mingi. Bon, muyeye ana nakosa kuita ba acteur bote swati ba artiste bote cinéaste bafike pale. Mais non ça vile ndani muko. Alors ile fuyo mazoea inatokana na nini? Ni uongozi ambao ulishindwa kuandaa kikao ama ni wasanii wenyewe walijiweka vibaya kwenye kikao? Bon, mimi nataka kusema kuanzia kuongozi benye baliandaa kikao abakutarisha mzuri. Na basani benyewe si basineasi ya kwanza tuyi kujikomporte kama tunafika kwa marenyo. Tuko nile mamiza kwa manyumba, mamiza kwa magundi, tunapenda tuchie nafasi yenyewe baya katuonaka. Epi utakuta musani leo kujikomporte bien, même hata mavazi ya basani ukiangalia tu musale haina sawa, iko tu bizarre. Donc unataka kutuambia bakovala mzuri? Benye banavala mzuri ni badogo sana. Asa nini naweza kwa shauri yako wewe sasa vile wewe msanii ambaye tunakujua? Bo, mi shauri yangu kubwa ni basani bajue komagisha kujikomporte. Je, mule ndani kulitoka matusi, bukomvi au kulikuwa nini zaidi kiango? Bon, hamuna matusi, mimi muko tu ile mamikokotano ya vile na sasa ngine nipenda nimsaidie tu. Leo bantu bandeklare kama ni bwana Saidi atoke pale kwa uongozi. Yeye tulimutia pale vile ni aende tupeleke kwa election. Wala. Na maelection hiyo ile anasema ke mwenye kwa na nguvu ya kupostile afani ni apostile. Mimi kama vile shauri yangu nipenda kubambia basi ni aste bote. Ule mwenye atasema hatoke. Naenda fani ni apostile. Juu haitakuwa mwenzenu atoke. Epi we awende kufanya nini kupostile. Sasa mwenye atatongoza ni nani? Ilikuwa maneno yake ile. Kwa hiyo karibuni tena kwenye kipindi chako kinaitwa Info The Star. Kwa hiyo ni kipindi chako kenye kupita kwenye YouTube Info The Star Media, votre chaîne en ligne. Kwa hiyo tutakuwa na wengine, tutawaoji, tutawasikiliza. Kwa karibuni tena kwenye kipindi kingine.